Dobar dan svima, moje poštovanje. Ime mi je Robert Tripli, kako sam i predstavljen, dolazim iz organizacije koja nosi ime Gastronomadi. Mi se u organizaciji bavimo konzultingom u ugostiteljstvu, to je jedan široki pojam unutar kojeg imamo i svoje škole kuhanja, imamo i svoju ustanovu za osposobljavanje kadrova, imamo i sajt za zapošljavanje, strukovno zapošljavanje kuhara, konobara. Imamo ljude profesionalce iz područja F&B-a, iz područja kuharstva, slastičarstva i tako dalje, koje u principu projektno upošljavamo na nekakvim poslovima konzultinga u ugostiteljstvu. Tako da Hrvatska, koja je tako jedna turistička zemlja u razvoju, ima i sve veće potrebe za takvim organizacijama kao što su Gastronomadi, jer evo, tržište kad se razvija ima i svoje, kako bih rekao, dobre i loše situacije. Mi se pojavljujemo najčešće u tim lošim situacijama, a neću reći pa posla ima sve više, ali recimo da ga ima, nekako se snalazimo. Meni je pripala stvarno izuzetna čast da sjedim sa ovim divnim ljudima danas ovdje, jer svako od njih ima fantastičnu priču koju bi bilo lijepo da imamo vremena jedno 10 sati da svako ispriča što želi, ali nemamo, dakle imamo po par minuta da se oni predstave. Ja ih neću predstavljati ovako ponaosob što se tiče njihovih poslova, ali ću ih predstavljati za početak imenom i prezimenom. Dakle, kraj mene sjedi gospodin Nebojša Čupin ili Neb Čupin, dakle, koji predstavlja brand Dida Boža. Kraj njega sjedi gospodin Pavle Švajc iz Agropošte. Kraj njega sjedi gospodin Goran Vrabec iz kompanije, ili brand predstavlja Volim ljuto. Kompanija se isto zove Volim ljuto ili? Ok, dakle kompanija Volim ljuto. Gospodin Josip Grgić, Up Energy, mogu tako to predstaviti ili baš mora tvrtka. Gospodin Tedi Kjavalon, dakle iz Istre, uljar maslinovih ulja. Dakle, kraj njega sjedi gospodin Ivan Srpek, koji predstavlja brand Bornstein, i na kraju sjedi gospodin Dragan Vujaklija iz Žita, dakle jedna velika firma u odnosu na nas male ovdje, barem po broju zaposlenika. Tako da. Ja bih ovo sad zamolio redoslijedom možda da par rečenica kažete o tome što radite, o svojoj firmi i da se predstavite. Dobar dan. Znači, brand Dida Boža je inspiriran realnom osobom, znači osobom koja je živjela, znači moj dida. I kad sam išao u Ameriku, onda sam uvijek pričao o svom didi kako sam išao stalno u polje i pomagao. I kad je došla prilika da se počnem baviti sa hranom, onda smo se bavili hranom i počeli proizvoditi džem od smokava koji u Americi dobio sve moguće nagrade. Imamo preko 8 nagrada za najbolji džem na različitim festivalima. I onda nakon nekog vremena sam se vratio u Hrvatsku jer je tu bila tvornica i htio sam ponuditi isti taj proizvod Hrvatskoj. Međutim, pošto je brand bio Dalmacija u Americi, onda smo razmišljali kako će se zvati u Hrvatskoj. I onda je jedna kompanija, Mediaval, oni su nam predložili, koja nam radi PR, da se zove Dida Boža. I meni je to bio sam onako stidljiv u početku, ali rekao, ajde, idemo probati. I to je bio instantni hit, pogotovo kad je došla bočica koju smo dizajnirali da bude struk, kao da bude za žene koje su nam glavni kupci i koji zapravo brinu za djecu i za muževe da se zdravo hrane. Znači mi radimo džemove sa jako puno voća iz ekološkog uzgoja, 90% radimo ekološke proizvode i ja bih rekao mi smo jedna uspješna hrvatska priča koja je započeta u Americi, ali opet je došla iz Hrvatske. Evo, to je od mene. Hvala, super. Ja sam Pavle Švajić, supruga koja je tu isto u gledalištu i ja smo zajedno započeli proizvodnju sokova i sirupa
ko što često bude u tom delikates segmentu, počne se kroz neki hobi, pa onda se dođe na ideju da se to malo počne i komercijalno prodavati. Tako smo i mi. Mogu reći da smo u nekom trenutku vratili na tržište sirup od bazge. I to je postao isto tako hit tu u Hrvatskoj. I krenuli smo sa Horekom, znači sa ugostiteljstvom. Međutim, dosta brzo smo udarili kao u jedan zid. Jednostavno smo shvatili da tu je vrlo ograničen rast koji možete doživjeti. Onda smo opet malo promijenili strategiju i krenuli smo se izvozu. I tu smo krenuli izlagati na sajmovima za početak u Londonu. Tako da brand je dosta visoko pozicioniran u smislu dizajna i u smislu sastava i organoleptike, znači okusa, mirisa, boje. I uspjeli smo dobiti neka zvučna imena poput Harrodsa, poput Fortnum Masona, Hiltona i takvih mjesta. I onda smo tu se, ajmo reći, na neki način smo se na tim krilima počeli onda dalje širiti i u delikates tržištu vani, u Nizozemskoj, u Belgiji, u Francuskoj, u Austriji. I sad smo krenuli sa izvozom u Ameriku, dobili smo ugovor sa 160 prodajnih mjesta, sad pregovaramo za još jedan kontingent prodajnih mjesta. Tako, pokušavamo na neki način zadržati da se stvarno sve radi in-house, znači da kontroliramo branje bilja, preradu bilja, pakiranje, da sve bude unutar kuće, a opet da možemo to dignuti na jedan nivo gdje možemo stvoriti jednu ozbiljnu kompaniju koja će raditi dovoljno prometa da može kvalitetno raditi. Eto, prepuštam mikrofon Goranu. Dobar dan svima, moje ime je Goran Vrabec i osnivač sam i vlasnik tvrtke Volim ljuto. U Volim ljuto mi se bavimo zapravo uzgojem i preradom čili papričica, znači jedna zapravo dosta nekarakteristična zapravo biljka, odnosno sorta za Hrvatsku. Počeli smo prije 5 godina i to je bilo zapravo isto iz jednog hobija, kao što je Pavle rekao za sebe, znači generalno je bilo u jednom trenutku, pa da, gle, ljudi su zadovoljni, mogli bi sad napraviti nešto malo više od toga. I tako je krenulo. Danas smo znači prvenstveno svoje proizvode prodajemo online putem web shopa koji nam radi skoro 40% ukupnog prometa. Imamo svoju trgovinu, imamo negdje 50 trgovina širom Hrvatske koji drže naše proizvode, nismo ulazili u velike lance još. To odgađam koliko god mogu zbog čisto da ostanemo na jednom premium segmentu. Izvozimo u neke delikatesne dućane vani, htio bih spomenuti, znači prvenstveno Austriju, Marija Harapina, ako ga znate, evo ga tam sjedi. I još neke manje dućaniće širom Europe. I imamo isto konstantni rast. U biti najveći problem u cijeloj priči je bio od početka da smo imali smo jednu nišu koja Hrvatskoj nije poznata, a htjeli smo ostati prvenstveno na razini Hrvatske. I tu sam jako sretan da smo uspjeli zapravo Hrvatskoj predstaviti proizvod od čili papričica, prvenstveno ljute umake. Bio je težak put, ali sad smo stvarno već malo veći, ima nas 8 u firmi, radimo, širimo se i eto, ja sam jako zadovoljan. Dobar dan, pozdravi sve prisutne. Ja sam Josip Grgić, suvlasnik firme Up Energy Beverages i mi smo proizvođač proizvoda MTV Up Energy Drink. Naša priča kreće prije 10 godina. Mi surađujemo sa velikom američkom korporacijom Viacom, gdje smo bili njen ekskluzivni zastupnik za jugoistočnu Europu, za njene brendove, dok prije 3 godine se nije desila ideja od mog partnera u firmi da MTV brand savršeno paše u kategoriji energetskog pića. Tu smo mi stvorili prijedlog tog proizvoda, prijedlog dizajna, čak smo stvorili prijedlog sub-brenda MTV Up, koji je Viacom globalno prisvojio i registrirao u cijelom svijetu kao ekskluzivni brend za pića koji mi kontroliramo kod Viacoma i prije 2 godine smo počeli biznis i počeli prodaju. Trenutno prodajemo u 23 zemlje u svijetu. Najveće tržište nam je Rusija, gdje smo prisutni u 5 od 6 najvećih retailera i tu uspješno krećemo. Osim Rusije otvorili smo Kinu, Indiju, Izrael, Tursku. Od europskih tržišta tu je UK, Italija, Njemačka i od ovih manjih tržišta, znači osim naše regije, u Baltiku smo, Malti, Cipru, čak 2 afričke zemlje, Mali, obala Bjelokosti, a iduće godine, zapravo za 2 tjedna ide proizvodnja za Kanadu, tako da će proizvod biti na tržištu od negdje od 1. mjeseca u Kanadi i planiramo iduće zemlje širenje na još nekih 10 zemalja, od kojih će biti SAD kao najveća zemlja i najveće tržište za energy drink će krenuti i Japan.
Također bih rekao da mi je drago ovaj skup i povezivanje domovinske istine Hrvatske, a moj partner i kolega, naša tu poveznica, on je rođen u Njemačkoj, njegovi su roditelji otišli 71. u Minhen, još uvijek žive i roditelji brate u Minhenu, a on je sa 15 godina se vratio u Hrvatsku i tu je završio školovanje i zajedno sa mnom radimo ovaj biznis i osnovali tu obitelj. Eto. Dobar dan svima, ja sam Tedi Kevalon i dolazim iz jedne obitelji iz Istre koja proizvodi maslinovo ulje, evo 21 godinu već. Ideja je krenula od mojeg mlađeg brata Sandija kad je sa svojih samo 13 godina posadio prvih 100 maslina. Danas to izgleda da imamo svojih 7500 maslina na cirka 25 hektara, kontroliramo još cirka toliko od naših kooperanata, znači većinom su to staračka domaćinstva koja više ne mogu kontrolirati proizvodnju, pa smo mi preuzeli od njih, tako da imamo cirka 15.000 maslina, imamo još 180 hektara od prije zadnje 3 godine proizvodnje povrća, voća i žitarica. Znači pokušavamo biti mala Slavonija usred Istre, sve kako bi diversificirali proizvodnju i opstali na ovom jako teškom tržištu koje se zove Hrvatska. Na svu sreću izvozimo 90% svih naših proizvoda. Danas su više od 25 država svijeta. Zanimljivo, prije sam onako malo računao u glavi, 1/3 svih naših uvoznika su hrvatski iseljenici. Znači od Japana do Amerike, to su ljudi koji su ili nedavno otišli ili su otišli prije nekoliko generacija, ali još ih spaja ta ljubav prema domovini i tako kroz naš brand imaju nekakvu poveznicu. Inače, jedna zanimljivost za našu mali OPG u Vodnjanu, da smo 2 puta uvršteni među top 15 svjetskih maslinovih ulja od strane najeminentnijeg vodiča za maslinovo ulje, nešto kao što je Michelin za restorane, tako postoji Flos Soleil za maslinovo ulja. Mi smo 2 puta proglašeni po tom vodiču među 15 najboljih ulja na svijetu. Inače, zanimljivost da je od 500 ulja u tom vodiču 84 iz Istre. Znači, skoro 20% ukupne proizvodnje super kvalitetnih ulja dolazi u ovom trenutku iz Istre. Vodič je inače... Hvala. Vodič je inače, izdavač vodiča je inače Talijan, ne talijanski vodič, samo da vam kažem. A prva regija iza Istre je Toskana sa upola manje, tako da znate o kojim brojima govorimo. I još jedna dobra vijest za nas, za Hrvatsku, da nas je u ovom trenutku možda najbitnija organizacija za Europu, njemački World Best Olive Oil se uvrstio kao jedino ulje u Hrvatskoj do sada među 25 najboljih proizvođača na svijetu iz ekološke proizvodnje. Evo, toliko nama, nadam se da ćemo možda među vama naći nekog novog uvoznika u sljedećem razdoblju. Ivan Crpek, brand Bornstein. Brand Bornstein i gospodin Borišić Vlado pokrenuo prije 29 godina u Zagrebu sa ciljem da promovira manje i vinarije i uljara i sad smo pričali malo ranije da gospodin Borišić je promovirao te istarske stvari i od masline do džemove do i vina. On je bio glavni predstavnik Istre prije 25 godina kad nije niko niti znao za te istarske proizvode baš toliko, ali sad svi znamo za Malvaziju. Bornstein još dan danas, ja i supruga Doris smo to preuzeli prije 5 godina sada, pokušamo držati do nivoa, ponovo još dan danas promoviramo manji proizvođače u Hrvatskoj. Bi volili krenuti u taj svijet kao svi ostali ovdje sa izvozom, ali ako ima nekoga ko ima interes u manji proizvođača, znam za vanjsku tržištu treba malo veće količine, a mi bi volili pomoći malo manji proizvođača i od vina do uljare i tako dalje, isto sa izvozom. Naša priča je da hoćemo raditi ovaj posao do kraja života. Od ljubavi prema ovom poslu nam je, dobili smo nagradu sinoć za najbolju vinoteku u Hrvatskoj, 2. godinu za redom sada i baš smo ponosni na to. I to je naša priča. Lijep pozdrav svima.
Dolazim iz grupe Žito, iz Slavonije, Hrvatske žitnice. Tvrtka je grupa sa 29 poslovnih subjekata. Radimo 26 godina. Imamo 1500 zaposlenih i vodeća smo prehrambena industrija u Slavoniji. Proizvodnja dobre hrane je naš biznis. Naš poslovni model počiva na ratarstvu iz kojeg crpimo hranu i sve ono što treba za dobar uzgoj životinja koje se nam opet onda dalje sirovina za ono što danas s ponosom ističemo je naša mesna industrija. Osim mesne industrije, u sustavu grupe Žito postoji i tvornica šećera i tvornica ulja, proizvodnja jaja, mlinovi kukuruzni i pšenični i to je nešto što nas je svrstalo u vodeću mesnu industriju sa prihodom od blizu 3 milijarde kuna na razini jedne godine. Ponosni smo na brand Dobro koji smo izgradili i startali prije 2 godine. Koncept je bio da u vlastitoj svinjogojskoj proizvodnji od vlastite svinje koja je uzgajana i tovljena sa vlastitom hranom, znači uz apsolutnu kontrolu proizvodnje od polja do stola, uzmemo najbolje komade i napravimo najbolje mesne proizvode. Pršut, suhi vrat, suhu pečenicu i danas smo na tragu da sa takvim artiklima bez ikakvog straha možemo izaći na evropsko i šire tržište. Nadam se da ćemo u tome uspjeti. Eto. Radi. Mislim, rekao sam vam da su ovo sve fantastične priče i teško je u nekoliko minuta reći jedinstvo koje spaja sve ove ljude, a ono što sam ja osjetio je prije svega jedna velika strast i ljubav prema poslu koje rade. Sve ovo što oni stvaraju i rade i ne može nastati bez tih činjenica i bez tih pojmova. Gastronomija ne ide naprosto bez toga. Fascinantno je ovoga, recimo vi niste spomenuli za Žito nešto vrlo zanimljivo, a to je da je Žito prije tih 20 godina nastalo u stvari kao firmica sa nekoliko ljudi. Jel? Današnji vlasnik je krenuo sa 6-7 zaposlenih i sa uzgojem pajceka, jel? Koliko se sjećam. Tako da ovaj put od vrlo malog start-upa, kako se to danas moderno zove, tad još nije bilo tih formi, do 1500 ljudi je u stvari vrlo kratak za tih 20 godina i drago mi je da su takvi uspjesi prisutni i drago mi je da možete te uspjehe ovdje i predstaviti pred ovim ljudima koji možda misle da nije baš sve tako uspješno kod nas, kao što vidite nije baš tako. Jel? Drugačije. Tedi, ono što mi je zanimljivo kod tebe i kod brata u proizvodnji ekstra djevičanskih maslinovih ulja je ta činjenica koju si ti na brzinu prošao, a to je da ste u stvari krenuli sa 13-14 godina, 15, dakle vrlo klinci, još su srednja škola pa prema fakultetu. Mi smo se nekako upoznali u principu prije nekakvih 20 i nešto godina. 20 godina, da, kad ste vi krenuli s maslinovim uljima i točno je ono što je, ne, u stvari mi smo se upoznali na sajmu tartufa u Motovu. Ne? Može biti da je. To je bilo vaše prvo javno predstavljanje. Jel? I točno je ovo što ste vi rekli, Bornštajn je apsolutno bio prva vinoteka koji je ne samo podržao priču o ekstra djevičanskim maslinovim uljima, nego i o vinima. Dakle, mnoge ljude i mnoge brendove u Hrvatskoj je brend Bornštajn pogurao van. To je velika odgovornost za vas u Bornštajnu da ste preuzeli takav jedan brend. Vi ste se vratili u stvari iz inozemstva u Hrvatsku, jel? Zašto ste se vratili u Hrvatsku? Kako je to? Jel možete 2-3 riječi oko toga? Odlučio sam, bio sam 36 godina star, mama mi je umrla godinu dana prije, 98. sam išao u
Francuskoj za naše dečke tamo i do 3. mjesta i došao sam nazad uz tu cijelu euforiju ovdje u Hrvatskoj. Bio sam na svaku tekmu u Francuskoj, osim zadnji, baš sam htio vidjeti kak Zagreb reagira za vrijeme zadnju tekmu protiv Nizozemske i kad smo dobili osvojili 3. mjesto. Samo jedna stvar je desilo bolje nego to je što smo osvojili 2. mjesto ove godine, onda ali je bilo fantastično biti tamo u toj atmosferi i sve. Onda sam došao ovdje i još u toj atmosferi. Vidio sam prekrasne prilike ovdje u ugostiteljstvo. Nisam odmah krenuo u ugostiteljstvo jer rođen sam u Adelaide, Južna Australija. I tamo je regija vina, ima 5 od 7 najbolje vinske regije u Australiji su u Južnoj Australiji. I imao sam svoj restoran tamo i ako nisu vinari donesli barem karton vina, ja sam bio malo razočaran. Non stop smo dobili uzorke, svaki petak na večer sa kadrom bi seo s njima uz neku klopicu, bi kušali ta vina koje smo dobili i to mi da taj potez za ovdje za taj razvoj u vinskom svijetu. I onda odlučio sam tamo 98. da dođem nazad ovdje 99. Onda 19. april 99. sam se vratio za stalno, nisam znao jezik, još se mučim malo, ali ok, što je tu je. Pričam sa engleskom, sa strancima, svaki dan radimo vinske degustacije na engleskom, onda ostaje mi taj engleski i malo mi teže ide taj hrvatski, ali ok. Nakon 19 godina tu smo. Jeste li vi požalili što ste se vratili ovdje i krenuli u biznis? Koliko je teško raditi u Hrvatskoj? Dakle, je u odnosu, teško. radili ste u Australiji, sad ste tu, dakle imate tu vrlo jasnu paralelu. Je teško, je puno teže, pogotovo ove stvari sa strane inspekcije. Ja sam imao svoj restoran 4,5 godine tamo i niti jednom nisam imao inspekciju što sam ja znao. Ali sam čuo da sam imao 3-4 inspekcije, inspektor bi ušao, sjeo, vidi kako radimo, pogleda malo okolo, vidi da izdajemo račune i sve ostalo i ostavite na miru. On otiđe dalje sa svom poslom jer vidi da je sve korektno. Naša kuhinja u Australiji u mom restoranu je bio natvornog tipa i vidio se unutra ako nije čisti sve ostalo i to se vidjelo izvana. Onda, Hoćete reći da smo mi prestrogi ovdje ili kao... Kad smo došli ovdje, mi smo imali 3 inspekcije u prvom mjesec dana kad smo pokrenuli wine bar ovdje. I onda da, je malo. I pokušajte sa strahom malo ovdje, to mi je malo mučilo. A sad danas bio sam na skup restaurantera prošli tjedan u Esplanadi i sad su nam rekli, čućemo i vidjet ćemo, da prvo dolazu sa prijateljstvom prema našoj inspektori, tak sam čuo, onda sa edukacijom, drugi stvar, i onda treći stvar je kazna. I ne kao do sada je bio uvijek ta kazna primjerna da treba skupljati novce za državu. Sad čujemo i saznamo da je to drugačije, onda meni je drago za to. Pa i nama je vidjet ćemo drago, u da. praksi. Možemo pozdraviti tu inicijativu. Valjda će biti u praksi takva. Držimo fige. Naravno, nastavit ćete podržavati maslinova ulja kao što proizvode. Da. Da, molim vas, nemojte odustati. Ovdje još ima nešto zanimljivo što ste možda, kako bi rekao, previdjeli zaključiti. Ja sam malo duže razmišljao o sugovornicima i primijetio sam da ovdje kolege, dakle, od Neba, pa ovdje, dakle, sa vama sa Up Energy pićima, vi ste na neki način uspjeli na tržištu tako što ste prvo stvorili tržište van granica Hrvatske, da bi se onda na neki način pojavili u Hrvatskoj. Dakle, to čak možda i kod vas na masovim uljima vrijedi. Dakle, je li to stvarno točno? Kako ste uopće krenuli sa evo recimo, ne da vas pitam, kako ste vi uspjeli krenuti prvo sa izvozom u Ameriku, pa onda sa tržištem u Hrvatskoj? Pošto sam ja živio u Americi i studirao i sve, onda sam tamo i radio. Jel? I onda je jedna moja Amerikanka koja je bila moja partnerica, ona je htjela uvoziti, ona je rekla, bila je exchange student u Zagrebu i mi smo se tu upoznali i ona je htjela uvoziti hrvatske proizvode u Ameriku, baš u američke dućane. I mi smo tako krenuli, bilo je 6 godina
ups and downs, znači bili smo zaduženi po kreditnim karticama i sve stvarno nije bilo lako. Od krašovih proizvoda, keksa, svega smo pokušali, nije išlo i maslinovo ulje. I onda sam se ja sjetio da sam ja sa Didom radio taj džem i onda sam ja to predložio i to je nevjerojatno kako nešto što ti je to blizu tebe se tek sjetiš nakon dugo vremena. I čim smo izbacili, znači džem od smokava na tržište Amerike, da onda smo već imali jako puno distribuciju veliku, to je bio odmah uspjeh. Znači, Amerikanci su to prihvatili, mislim da je bilo i sreća, baš dobar tajming. I onda je krenuo biznis. Znači, krenuo je biznis, sad imamo 200 distributera, 30,000 dućana. Mi smo broj 1 brand u kategoriji sira i džema. Momentalno. Vi ste, koliko sam shvatio, napravili tu jednu priču spajanja džema i sira u Americi koja je se zakačila dobro na tržištu. Da. Toga nije bilo prije pretjerano. Toga nije bilo puno prije i to je nova kategorija hrane koje smo mi sad lideri u tome. To je kao pairing, jel? Da, pairing. I to ćemo početi u Hrvatskoj vrlo brzo. Vrlo interesantno jer jednostavno ide pogotovo uz vino. Tako da ćemo pokušat ćemo napraviti jednu degustaciju tamo. Da, ali kad smo krenuli sa džemom smokava ovdje u Hrvatskoj, nismo to trebali raditi jer su ljudi to prihvatili džem kao džem. Jednostavno, ljudima se svidio i proizvod. I stvarno radimo na kvaliteti, totalno smo se posvetili kvaliteti, da je to stvarno, svaka bočica se pregledava, svaka se smokva čisti, otvara. I ne samo zbog američkog tržišta koje je jako strogo, nego stvarno želimo ljudima dati hranu, a ne nešto što nije hrana. Da li mislite da bi recimo na domaćem tržištu imali jednako dobre uspjehe da niste prvo izvozili? Da, to je interesantno pitanje. Ja naravno imamo Ameriku koja nas financira, tako da ovdje možemo eksperimentirati i ne bi uspjeli ovdje u Hrvatskoj na ovaj način i zato se ja divim hrvatskim proizvođačima koji uspiju ovdje u Hrvatskoj. To se sad mijenja na bolje i mislim ja radim sa svim dućanima u Hrvatskoj, znam kako je i nekako se to mijenja na bolje. Da, držim fige svima također da se promijeni na bolje. Hvala puno. Pavle, vi u principu ste počeli svoj razvoj sa sokovima prvo u ugostiteljstvu, niste krenuli u dućane, jel? To je... Da, mi smo napravili taj sirup od bazge i onda u principu, neću reći da nismo znali šta ćemo s njim, mislili smo ga prvo flaširati, pa za poslovne poklone, pa nam je to bilo komplicirano, pa dućani, pa onda svi smo znali kakvi su odnosi lanaca prema proizvođačima, naročito malima. Onda smo smislili u biti jedno inovativno pakiranje, mislim inovativno, to je jedna vrećica koja je bila potrebna, znači u kojoj je bio točno iznormatiziran na količina sirupa, što je bilo nužno da bi uopće mogao ući u ugostiteljstvo, jer kod nas je zabranjeno iz boce istakat pa točiti vodu unutra. I to je bio jedan instant hit. To kontroliraju ove inspekcije o kojima vi pričate. I to je bio jedan, interesantno je da se negdje tolerira, negdje ne. Uglavnom, to je bio jedan, isto tako instant hit i tu smo malo dobili besplatnog PR-a i tako. Međutim, vrlo brzo dosegneš neku razinu koja ti nije dovoljno za održivo poslovanje i onda moraš ići dalje. Onda smo izašli na strana tržišta, tamo smo se uspjeli su prepoznati kvalitetu. Naime, u Hrvatskoj raste najkvalitetnija vrsta bazge. I ona je daleko bolja od mislim, ne samo u Hrvatskoj, u ovoj našoj regiji. I recimo Englezi se jednostavno ne mogu nikako doseći kvalitetu koju mi nudimo i tamo smo mi odmah završili na jako finim policama. Onda se desilo ovo interesantno da, što je slično koji poveznica, znači gdje su nas onda visoki ugostitelji iz Hrvatske počeli vidjeti vani i onda su rekli, pa ako može prodavati jedan Harrods ili Hilton ili neka takva kuća, pa onda bi možda i mi mogli, tako da evo sad radimo nešto i u Hrvatskoj sa malo boljim objektima. Eto, to je u principu... Mislim, meni je sjajna ta vaša priča. Čuo sam je na nekoliko drugih mjesta kod kolega vinara, recimo, nekih i kod kolege Bibića i tako dalje, koji su na sličan način na ovom tržištu dobili snagu brenda, da su prvo vani počeli, dakle, on je isto recimo u Americi prošao u 7-8 njujorških restorana kao vrhunsko vino u posluživanju, te kad je vani stekao ugled u tim restoranima, onda ga je domaće tržište prepoznalo kao velikog i važnog vinara. Do tada je bio neki vinar na koji niko ne obraća pažnju. Tako da možda i savjet za sve one koji kreću u biznis, da prvo razviju biznis u izvozu, onda se vrate doma. Dakle, malo nelogično, ali evo,
to tako kod nas funkcionira. Ne? Ovo su živi primjeri. Još bih rekao samo da je danas otprilike 50% prihoda nam je od horeke i 50% od retaila, s time da retail raste puno brže, tako da u budućnosti mislim da ćemo biti najveći dio prihoda iz prodaje iz dućana, odnosno iz retaila dobivati. Je li neko od vas sad uhvatio neku poveznicu da međusobno surađujete možda? Ne znam, da recimo Josipov Up Energy malo koketira sa čilijem ili Okusom sa bazge. bazgom ili s ekstra djevičanskim uljima i tako možda neke kombinacije sa smokvama. Ja razmišljam o džemu od smokava sa ljutim čilijem i to je dosta popularno već u Americi i ono, budem, evo sad. ćemo Mislim, ga- ako ništa ali- kolega da. ima čilija na Čili bacanje. su jel? tu, jer inače bi ih morali uvoziti iz Tajlanda, evo, čili su odmah tu pored Zagreba, tako da vjerujem da će biti vrlo brzo, ćemo ga izbaciti na tržište. To ćemo eksperimentirati u Bonštanu. U Bonštanu eksperimentira, dobro. Bravo. Dakle, dragi ljudi, vi ste nam očito tu nepotrebni, mi se moramo dogovoriti. Da. Gorane, vi uzgajate svoje čilije, ne uvozite, Da, ne koristite da. kooperante, imate kompletno Znači, svoje. isključivo svoje, krećemo neke, znači sad smo krenuli, to je prošle godine smo krenuli nešto s kooperantima, ali testni neki manji nasadi, čisto da vidimo da li je to ljudima zanimljivo, da li će nama biti ok rezultati, jer isto nam je bitna nam jako kvaliteta u cijeloj priči. I tu je onda ono, a dosta je zahtjevna kultura za uzgoj, pa je onda dosta teško s kooperantima. A i druga stvar je recimo kod čili papričica, to nije sirovina koju vi možete baš ono generalno doći, otići na zelenu tržnicu i kupiti, jer to su, mi uzgajamo nekih 30 sorti sve skupa, od tih 7-8 ih imamo baš u velikim količinama i onda je dosta kritično recimo ako imate problema s kooperantima, ako njima ne uspije ili nešto, tako da mi i dalje imamo, znači ono, ne znam, 95% sirovine je naše, kompletno. Inače, volite začinjenu hranu ljutu? Pa, mislim, ne bi to radio da ne volim. Ja imam neko pravilo u životu da moram raditi ono kaj volim. Tako da. Morao sam pitati, nisam izdržao. Ono što mi je jedino zanimljivo kod toga, kako to da ste baš ušli na to tržište koje je vrlo Nišno. niša, Usko specifična, jako, da. uska, a i ni konkurencija nije mala, ovdje su moćni brendovi, moćni proizvodi. Pa znate kaj ovake, mislim u Hrvatskoj je to bilo, mislim, jako nišno tržište koje je u biti potrebno bilo razvijati. Znači to tržište nije postojalo uopće za proizvode čili papričica. Vi ste imali znači ono Tabasco koji je svjetski brend, ono realno i stvarno su kvalitetan, radi 150 godina ali u Hrvatskoj vi niste imali nijednog proizvođača zapravo takvih proizvoda. To je ono, recimo vani je to puno poznatije, pogotovo recimo UK i SAD. Tamo je to ono, praktički svako selo ima 3 proizvođača ljuta umaka, jer je to ono, evo mislim da će i kolega vjerojatno posvjedočiti tome da je vidio toga puno više vani nego u Hrvatskoj. I onda mi jednostavno smo tokom 5 godina sam pokušavali razviti to tržište i vidjeti da li ljudima to treba. I to je sad biti, zbog toga smo u jednom trenutku je to dosta, mislim, eksplodiralo. Mi recimo sad trenutno rastemo 40 do 50% godišnje. Znači s tim uvjeti nam je najveći problem nam je su financije zapravo za širenje proizvodnje. I tu u biti zato nismo išli još na neki veći izvoz jer jednostavno nemamo količine. I to nas najviše, znači financiranje u Hrvatskoj nas najviše u biti ometa u cijeloj priči da bi mi krenuli zapravo na Količine na u van. principu više manje sve ovdje brinu kad razmišljaju o nekim većim tržištima. Vi ste naravno svjesni tih činjenica. Ja u svom poslu susrećem dnevno jako puno ljudi koji su tek krenuli i nemaju ni približno ovakve iskustva ili spoznaje kao vi. I onda im je ideja izvoza uvijek jedna, kako bi rekao, ideja vlastitog razvoja, ne razumijevajući šta je to globalno tržište i koje se tu u stvari, osim regula, pravila i principa, traže i određene naklade. Jel? Dakle, da budete prisutni u 30.000 dućana kao što ste vi, morate imati u najmanju ruku 30.000 teglica. Dakle, ako hoćete po jednu metnuti tamo. Problem sa repromaterijalom je očit. Vi morate vjerovatno i koristiti repromaterijal koji nije samo domicilni s otoka i tako dalje. Koliko je problem radne snage izražen kod vas koji imate svoju preradu? Recimo, Tedi, evo vi ste sad imali berbu maslina, ne? Dakle, poprilična je to količina stabala. Znam da se bavite isključivo berbom koja je vrlo, vrlo visokog
vrlo visoke kontrole i kvalitete, dakle morate imati ne samo radnu snagu, nego kvalitetnu radnu snagu. Pa da, nama je, evo, kolega je prije spominjao svjetsko prvenstvo u nogometu, nama, proizvođačima hrane u Hrvatskoj, koji izvozimo, svaka godina je svjetsko prvenstvo. Znači mi se svake godine moramo na nekakvom natjecanju, mi godišnje odlazimo na 15 do 20 natjecanja svjetskih, dokazati da smo najbolji, da bi tom nekom ko će primiti naš proizvod, ne znam, u Hong Kongu, Japanu, u Americi, u Australiji za ruku, da bi ga natjerali da ponovno kupi. Znači mi se svake godine moramo dokazati, mi nismo made in Italy, mi nismo made in Spain, made in Italy je danas, ja mislim, jači brand od Coca-Cola i mi nismo ti i moramo se zato dokazati kvalitetom. Znači kvaliteta, svi danas spominjemo kvalitetu, ja ću vam reći, kod nas mi smo od početka stvorili nekakav naš quality chain, Kjaolon, od početka do kraja. Znači procedure, pravila koje će nam omogućiti da standardiziramo proizvodnju od praktički od zemlje, od naše crvenice istrijanske do dizajna. Znači sve mora biti do načina distribucije. Znači sve mora biti standardizirano. Vi ste i za dizajn svoje ambalaže dobili nagradu. Evo jučer smo dobili nagradu zajedno sa agencijom Bruketa i Žinić, moram ih malo, oni su naša kućna agencija već 20 godina, dobili nagradu High Brands u Kini. Tako da osvojili smo, ne znam, možda više nagrada za dizajn nego za kvalitetu na kraju. Ima jako puno nagrada za dizajn. Možda da prodajete prazne bočice s etiketom, kao bi rekao. Ono što, da se vrati na radnu snagu, da. Danas više nego ikad je topik radna snaga je jako izražen i tu se pokazalo da oni poslodavci koji su bili korektni prema svojim radnicima, prema okolini, koji su ih plaćali korektno, koji su bili prijavljeni, koji su imali, ne znam, tople obroke, prije smo o tome pričali, koji su imali prijevoz, koji su imali uvjete radne, zaštitu na radu, jednu obiteljsku atmosferu koju mi možemo pružiti kao mala tvrtka, mi nemamo problema, stvarno moram reći, nemamo problema s radnom snagom. Da li ćemo ih imati? Vjerojatno hoćemo. Jer danas poslovati u Hrvatskoj, ja uvijek kažem, ja vas ne strašim, ali mora čovjek biti lud. Znači, moraš biti lud za raditi u Hrvatskoj. Jer vani ti toliko imaš vani mogućnosti za zaraditi, za dobro raditi u nekakvim normalnim uvjetima, da moraš stvarno voljeti tu svoju zemlju toliko blesavo da tu radiš. Znači, ja ti mislim, Tedi, da je to sve, zato ti se bojiš da ti dođe neka konkurencija ovdje. Ma ne. Ma ja govorim sumnjiva je ta priča. Ja govorim globalno. Jedna dobra stvar kod nas uljara je da mi nismo za radnika od vinara, mi nismo konkurencija zato što je toliko mala znači, vaš 7 ovdje sjedite za binom na bini, vrlo uspješni. Da. Krenuli ste od ničega, od ideje, od vizije, od nekoliko uposlenika, od par tisuća kuna ili eura ili nečega. Ma ništa, u minusu. I pokušavate ovim ljudima reći da nije dobro raditi u Hrvatskoj. Tedi, ne vjerujem u to. Sorry. Ja se nadam ja se nadam da će u budućnosti biti bolje. Mislim da smo mi svi ovdje primjer, ne znam, ja se divim esto ekipi Žita šta rade tamo sa svojim brendom dobro i oni su sad zaista... Da, koliko je taj brend dobro u stvari? Kako vi njega vidite u izvozu? Dakle, brend dobro se dobro uhvatio na domaćem tržištu, ima ga svugdje i tako dalje, međutim to je jedna VIP niša unutar vaše proizvodnje, jel? Kako sam rekao na početku, znači radi se o što su i kolege danas spominjali kao osnovnu postavku kvaliteta. Znači danas hrane u svijetu imate kakve god želite i ako nemate tu osnovnu pretpostavku da se ističete s kvalitetom, nećete sigurno uspjeti. Ni naš brand dobro neće nigdje uspjeti ako ne budemo ustrajali na onome čemu radimo, znači da sve počiva na pažljivom odabiru sirovine, na totalnoj sljedivosti, na totalnoj kontroli svake točke u procesu i to je preduvjet uspjeha. Da li će ostati dobro ili će za neko europsko tržište biti nekakav brand Adria ili Adria Doro ili ne znam što, sigurno je da je to nešto što će se razvijati u skorije vrijeme. Ali ako ne ustrajemo na kvaliteti, neće nas nigdje biti. Mi jesmo, Robert, neke stvari
promijenili u odnosu na nekakvu tradiciju poimanja šta je suhomesnati proizvod u Hrvatskoj. Znači, mi smo se odmakli od nekakve iste tradicije, smo pokušali uzeti ono najbolje i spojiti sa najmodernijom tehnologijom. Zašto najmodernijom? Zato što ne možete biti konkurentni na tržištu ako ne pratite pravila tehnološkog razvoja. To morate pratiti. Mi ćemo sigurno sutra, ili kako je moj vlasnik volio reći, nemamo tradiciju, ovo mi imat ćemo je za 30 godina. Imat ćemo i mi tradiciju. Da, to je veliko pitanje. Kad nastaje tradicija? Kad vi kažete da je nastala, tad je nastala tradicija. Zato je, eto, nadamo se i ovaj skup danas ovdje, potpora koju očekujemo od ljudi koji su van Hrvatske, naših ljudi, je sigurno dobrodošla. U segmentu smo gdje osim nas kao dobrog proizvođača i neke druge stvari odlučuju da li ćete negdje izaći na vanjsko tržište ili ne. Znači, ta kontrola kretanja mesa kao nekakvog kritičnog prehrambenog artikla podliježe nekakvim drugim regulama i tu nam treba potpora naravno i našeg Ministarstva poljoprivrede, jer sami mi to ne možemo iznijeti taj posao. Jednostavno bez njih to neće ići. Vi se izvozite trenutno sa tim brendom, jel? Tako je i paralelno s tim radimo na kreiranju sličnog ili novog brenda za ovisno o tržištu na koje planiramo izaći. Ja ću si onako uzeti za pravo da malo prokomentiram sa strane, jer ja nisam proizvođač pa mogu prokomentirati ono što većina proizvođača na koje ja nailazim ovdje kod nas i koji proizvode ovakvu delikatesnu, brendiranu priču kao svi vi ovdje, imaju problem je što na domaćem tržištu ne mogu napraviti vrijednostnu distinkciju u odnosu na ono što rade u komparaciji s nekim prosječnim proizvodima ili ajmo reći nekim industrijskim proizvodima i tako dalje. I tu se bore u stvari sa nelojalnom konkurencijom u smislu da tržište ne može prepoznati ono što oni rade na vrijednosno kvalitetan način. Vani nije tako. Dakle, u zemljama izvoza gdje vi izvozite, pogotovo zapadnoevropskim zemljama i ne znam, Americi i tako dalje, postoje naravno jedna količina publike koja prepoznaje kvalitetu ne samo vis-a-vis marketinga, nego i vis-a-vis toga što ta kvaliteta doista i postoji. I spremni su je platiti onoliko koliko kvaliteta vrijedi. Dakle, taj value for money vani vrijedi. Mi bi ovdje svi htjeli jesti jako fino, jako kvalitetno, vrhunski, ali ne platiti to više od onoga što se zove roba treće kategorije. Tako da ne čudim vam se što ste prvo razvili izvoz, a onda razvijate domaće tržište, mislim, ali ima logike zašto je tome tako. Jedino je fascinantna meni ova priča brzine razvoja kod vas. To je nešto što je potpuno različito od svih vas ovdje prisutnih. Dakle, brzina kojom se vi razvijate je onako, rekli bi ljudi koji se bave ovim dionicama, burzama i to malo opasna, jel? Hvala na komplimentu. Što se nas tiče, mi imamo globalni standardizirani proizvod koji ima prava za cijeli svijet koji smo razvili. Ali vi ste krenuli prije 2 godine. Da, u 2 godine ste vi od 0 došli na 5 tvornica, 6 tvornica, 23 države distribucije. Recite li se dobro prodaje na obali Bjelokosti? Tek kreće. U malo bolje, u Bamako. Dakle, to je fascinantno brz uspon, tako da... Da, i to je jedna priča koju zapravo mi nismo ni potencirali, ni gurali do sada u Hrvatskoj. Mi radimo sa 2 najveća retailera i to je sve što radimo. Mi smo stvarno fokusirali na ta velika vanjska tržišta koji su puno veći potencijal ili imamo taj globalni standardizirani proizvod. 2 godine smo izlagali na Sijalu u Šangaju, najvećem prehrambenom sajmu za Aziju, Sijalu u Parizu, bili smo prije mjesec dana na najvećem turskom food sajmu za cijeli Bliski istok i ovo ljeto smo osvojili na Mumbai Expo za najbolji licencirani proizvod u Indiji u godini, u FMCG kategoriji. Tako da mi se totalno koliko imate zaposlenih? 6. 6 zaposlenih, do sad smo te 2 godine nekih 10 milijuna limenki prodali na ta 23 tržišta. Jednu stvar bi samo kratko replicirao. Znam da u prehrambenom sektoru sigurno je ovo luđaštvo i da je teško,
ono što mi doživljavamo stvarno, jer stvarno imam sreće da i putujem svijetom i radim sa cijelim svijetom, svi znamo kako je u Hrvatskoj lijepo zaživiti i vidjeli smo stvari o turizmu, o svemu, mi stvarno imamo privilegiju da živimo ovdje, a da radimo sa cijelim svijetom. I to je jako lijepo. A to i nove tehnologije omogućavaju i stvarno je, i čak i partneri onda kad dolaze kod nas na poslovne sastanke, zauzima distribucije iz cijelog svijeta, imamo ured kod glavnog trga tu u Zagrebu, tako sad će nam doći dosta ljudi u 12. mjesecu, to je jedan dodatni benefit gdje onda se lakše i stvaraju poslovi i lijepo nam je reći tu živiti, a raditi sa svijetom. Možda bi u stvari to mogla biti nekakva mali... Znam da ovakvi razgovori nemaju zaključke, kao bih rekao, barem ono što sam ja nešto prisustvovao ovakvim razgovorima. Međutim, možda bi baš ova vaša zadnja rečenica mogla biti jedan zgodan zaključak za ljude koji razmišljaju eventualno krenuti ovdje u Hrvatskoj sa nekim biznisom, doći izvana i uspjeti krenuti ili krenuti odavde pa krenuti prema vani sa biznisom. Znači, kako ste rekli, biti ovdje? Živjeti ovdje gdje je najljepše živjeti na svijetu, a poslovati sa cijelim svijetom. Hvala vam puno još jednom svima. Hvala vama što ste bili strpljivi. Sve naše, dakle, govornike možete ovdje po hodnicima uhvatiti, porazgovarati s njima, ako ste zainteresirani, upoznati se s njima i tako da pitanja publika prema nama ove godine nema, tako su mi rekli. Rekli smo da nema, dakle nema. Onda vas molim da sugovornike hvatate po hodniku. Eto, hvala puno još jednom, ugodan dan vam želim.